باش خوندەکارن هێنجا شخوا ئیرۆ ئەمە دەستوانە کە نو بکەن پشتی دەرزێن بێژن خەشپارستان و ئێمە غۆڵان بداوی کردن ئیرۆژی ئەمە دەستوانە کە نو بکەن ئەم بێژن دەوڵەتە عوسمانی دەوڵەتە عوسمانی کینە عوسمانی شکودی هاتنە چاوە ئەم بێژن ژە عەشیر بوونێ دەرباسی دەوڵەتی بوون چاوە بوونە ئەمپراتۆر ئەم بێژن ئەم عوسمانی چند داوا چاوە بوو تێکیریوانە کە ئەم بێژن گەلن هەرێمێرە چاوە بوو یانجی بێژن تێکیریوانە بە عەشاری کوردی یۆنانی تورکمان مانە هەموو گارە چاوە بوو بێ دەرکێژی شخوا بەسا چند داواژی کرد چند دەگرناوەدا هەبوو ئەم بێژن یا یەکی تەنێک بۆ سەر دەسەرداریە ئەمپراتۆری یان یا دەوڵەتێ بمینێ شخوا عوسمانی ئەم بێژن بەربەرابوونە ئەمپراتۆریە عوسمانیان دەبێژێ شخوا پشتی شەرێ مراز کرێ ئەو شەرێ بۆ چێ بوو دەنابەرە بێزنسیە و سەلجوقیەدا بۆ شخوا دوێ شەریدا ئەم بێژن سەلجوقی بەسەرکەتن پشتی وێ شەری ئەم بێژن ترک نو شخوا هاتنە ڕۆژهەڵاتە نادین ئەم بێژن ئالیکاریە سەلجوقیە دەکردن و دوێ شەری دەژی گەلک سەرکەفتن دەست خستن پشتی وێ شەری ئەم بێژن ئەمپراتۆریە یانجی ئەم بێژن عەشائێرێ عوسمانیان یانجی ترکان ئەم بێژن عەشائێرێ ترکان دەبێ دەمێ چاوە ڕەوشەوە چاوە بوو شخوا پشتی شەرە میراثکردێ تێنە ئەم بێژن ئەڤ عەشائێر تێنە ئەنادۆڵی لە ئەنادۆڵیاییژی ئێدی ئەم بێژن خۆ بەلاو دکن هەر میریتیەک سەربەخوا رێبیبریە خوا برێڤە دەبێ پشتی وێناژی ئەم کارن بێژن ئەڤ ئیمارات یانجی ئەم کارن بێژن ئەم میریتیەن عوسمانیان هەرێکی تەنە سەرێ خۆشی ئەم بێژن شخۆرە نیزامێک یاژی بەرگالێک ناوە خۆت هەوان دناو با میریتیاندا ئێگۆ دەرکەت هەری ژیر یانجی ئێگۆ دەسەرداریە خوا سەربەقە میریتیامەشان ئەم کارە بێژن عوسمان بێک بوو ژبەر vêyekê ji vê dirkê xwe bêjin dewleta Osmanî jî ji bîna vê pêk hat di nav Eşarê Tirka da em dikarin bêjin piştî ku Osman Bêk xwe ewna fikirê nû nîzamekê yan jî ji xwe re dewletekê fikirekê fikireke siyasî bigihîne serî û desthirdariya xwe li ser rojhilata navîn yan jî ser Anadoluya bimeşînê ji ber vê yekê em karin bêjin destpêkê dest şerê berferhbûnê kir يعني ام بيجن تشاوا د ام بيجن ام نظام هناك منطقه دمشان تايبت منطقه اناضوليا ام بيجن فيدك دوله عثماني شوا دستخداني سر بورصه كارم بيجن وكيديجي دستخداني سر سوخاتي وقالك نافچين دي ويدي ام بيجن اماره خوجي ساز كرن نهاكي شوا ام درباسي ام بيجن ابابونا ميريتيا عثمانيان اف بيج ميريتيا وانا يعني خاندان وانا چاوا دست فکر البدر کې هم کارن بيجن لهبري اريشن مغولان ايگون زيده بون ميريتي دبن ببريا سليمان شاه دبو بيجي د سالا 1224 دا سليمان شاه او جيك ام بيجن اجبا ميري ترکمان ابو وینا کې پشي اف شری گو چی بو امر عسکری او پشي گو شری گو الحمري مغولا سکنين سليمان شاه خود گو بگره ولاته خو بريدا دمري شخوا بشانيك شخوا بالبيدر كي بشينه كي تيريا نزيكي 50000 كس بريدا دمري يدي ام بيجن اميريتيا هنا دبش بشك جي ام كارن بيجن رجه خود مينه للاناضوليا وبش يديجي بري خود كدره بري خود رخي خراسانه وتخازي فكر اسيا اف كسي قول اناضوليا مان ام بيجن سروريا دي بشكي كر ارطغرل بيك كر يعني ارطغرل غازي الفيدر كي بيجي اناضوليا نابين دمينه وبشتي الهمبري بشتي قوم بيجن فيدر كي الهمبري بيزنزا سكنه واريكاريا دولة سلجوقي دكي ودجهنا دي شو اريكاريا واتكرج ضد مغولا جي ام كان بيجن ددما على دين كويكبادي دا vede ke çi çedbe antgar bejin devleta Osmanî di bajarên binavê soxat û doman çê avabûna mirîtiya Osmaniyan xol hemberî vay êrişên go em bêjin Selcuqîn hemberî Mogola sakinîn em karin bêjin vede ke Şah Slêman jî xwaze çê xwaze piştî ku Mogol şikestin ji xwe dixwaze vegere Asya li wê derkê jî eşîra wa çi çêdibê em karin bêjin eşîra wa bê dibeş
شخوا چند کسی پیک دهات نزدیکی 50,000 شخص پیک دهات بشک جه لانادولیا ادمینه لانادولیا نابین بشی دیجید وگره آسیا اول گو یعنی اب بشی گو بیشن انادولیا نابین دمینه شخوا البدر کی دمینه کی سروریات کی ارطغرل غازی یعنی بیشن ارطغرل بیک لوی در کیجی هم کارن بیشن دما گو مغول شخوا هم بیشن سجوقی شر مغولیا ردکن کی علی کاریات کی وید ارطغرل غازی علی کاریات کی اجبر به کیجی هم کارن بیشن سلجوقي أشكر دم على دين ده على دين السيام ده يعني على دين كي كوبادي ده السيام ده الفيدر كي أم بيجن وينا خلات كن ودبا جاري خوا ددنا وانا يك جوانا كيش خوا متابعين سوقات يديجي دومان شيء پشتی وینا کیجی هم کارن بیشن اید عثمانی دست شر بربلابونه و دکن یعنی دیساجی پشتی گود دست خدایان سرگلک و جهه گون نزدیک دریای رش و حتی گون بیشن دریای اسپی برای خود دنا رجلات نادین لوی در کیجی هم کارن بیشن اید عثمانیان بلد دولت آخا پیگ تینن اوجی که دما کیدا دما عثمان بیگ دا يعني بشتي طغل غازي كيت كيفي جهيدا هم بيجن عثمان بيج كيفي جهيدا بشتي فيدا ميداجي هم كانن د عثماني ايدي تشكن دولت اخا رادگهين سال 1900 ونوتو نهاندا لفيدر كيجي شو املاك دستيكا هم بيجن اباكنا دولت عثمانيه وطا دسفيت كي 1900 ونوتو نهاندا حتى 1923 ده يعني حتى اتفاقية لوزاني الفيدر كي دولة عثماني ايدي دست كاربيجن د شرب برفرهبون دكي ودستخد درسر قالك مناطقها وشخرة جبه نقطة ايدي بورصات كي بايتخت اخوا بورصة شو الفيدر كربانية كي بايتخت اخوا هم كارن بشتي فيدا ميجي ايدي دولة عثماني درباسي جي إمارته يعني جي ميريتية دلوقتي دولتي دي شو أم بيجن دولتها هنا كي كنجي تساز دي يعني جي قافي مصطفى بيجي دما مراده يكم مراده يكم جي فيش تي فيدمي هم تكارب بيجن شو مناطق الرخية وناني وانا حبي بري خود دي اش خود سخد سري بري خود دي رجلات نابين وحتى دقيقة أدر الناي لا أدر الناي جي هم تكارب بيجن سخد سري وهناك كيف هيتخذ أخذها ليه مراده يكم جي دشري كوسوفو تيك وشتن پشتی وی شری هم کارن بیشن دولت عثمانی شخوا گاوی مزن آبید بون دولت آقا الویده که ساز کربون ایدی چیت که دولت عثمانی دی معنی تسه خدانی سر ترکیه ایرو و منطقه کامل آنادولیای حتی استانبول حتی بیشن رخی کردستان وانا ایدی دولت عثمانی چیت که جیش که آباد که جیر بیشن جیش انکشاری کیا وقتی ایرو هم جیر بیشن تا حیزن تایبت هيزن يعني هري بسربقوا هري بقوتهم دنا بواقع هيزن دولة عثماني ده أب هيزا هناجي كما أباكرن لفيدر كيجي عم تكارن بيجن أب هيزا هشتي أباكرن سبب قتنه إجبر بو بيجن دولة عثماني شخوان بيجن دولة إجبر بو فرابو عم بيجن دولة عثماني قال كي برفرابو نما كاريبو الجوري بيجن سلطة خا رسر جباك حمكي بمشيني السلطة يعني عم بيجن دستردارية نابندي جبر به کیجی افجی شیخ آنها که ده ساز کردن اجبو هم علیه انو دولت خوب پارزی و کیتیجی اولویه جی بینه شاید نبا دولتی ده لوی در کیجی هم کارن بیجن ایدی شخوا زاگون دب که دم مراد یکم دجی دبیجه چه دولت مال حبش ریادار و خزانه وی ركز جديد كي جي ده دولة مالي حبش ورياضار وكوري نوينا يعني عند كارن بيجن دبيدا ميداجي تشي ده عند كارن بيجن دم مراد يكم ده بري مراد يكم دولة شوا دمشي عند بيجن دولة دهاتا پارچکرن يعني اداري ده داري رخصتني دجي انه چه کسی گو نزدیکی عند بيجن نزدیک رئیس دولت حبه یعنی قرار هناك یعنی شو اگو سلطان عثمانی چه کسی نزدیکی هوانا الوانا که بلا ذکرن يعني بيجن چه اهلیوی بانه یعنی چه
قادی نه عسکری بانا یعنی چی کسی کو خو بسیار دید لی مراد یکم اب قانون نقد درخص از دا گون درخص لگز کنو دانی نو اب دولت کس کنگاری بره بدین کس کنگاری بره خستن بکی الا دکستنه یعنی سیکس او السلطانه و كورينينا وامبيجن قادينا عسكري افتنت كارن بري بدن ودنا خدا اب رباز انا بكاراني لفيدر كي ام كارن بشتي مراد يكم جكيتي يالدرين بيازيتي كوري مراد يكم ويجي قالك سفر خو بكاراني سر الرجلات نافين و بخبر فرق كر شونه ما کاری و برای خوب ده بیشن رجعبا یعنی برای خوب ده اروپایی بیشتری خوبش برای خدانا رجلاتا نوین. امکارم بیشن ده سال 1453 دا 1453 دا شو اسطنبول ایرو جیرت گوتنه ده قسطنطینیه گوان بیشن پایتخت بیزانسیا یا رجلات بو کربن دستداری خدا شو پیشی دور پیش کر دمك باش اونا بنويت دو پیش کرد ما پشت یونا کیجی هم کارم بیشن ایدی درواسی قسطنطینیه به و قسطنطینیه بکنو نوشته گوهرتن شواجر بجید اسطنبول و جوه در که کرنا پایتخت دولت عثمانی عمولو هم کارم بیشن نوی در که دولت کتا علی امبراطوریه دا یعنی امبراطوریه تی اواکرن نهاجی هم خوازن هنه که بحثا چند که بکن او چند اگود دنوا دولت عثمانی دبو به چف صریحه فکرن و چری بعضی حدود ماشینش بود دستلداریا عثمانیان بردوام بکی الگوری و ناجی هم کارن بیشن دولت عثمانی شوا تنرخ ینت قیمتی برا و عام و خال و کرخال و چه کسی گو اهل بیشن سلطان نبو یعنی تمیل از اینکه تنه سر دستلداریا یا بیشن یا دولت عثمانی بسکنه یا جبه امپراتوریه اما کسی هفت دوری وینا تمیجی معارضه کشتنی بون تمیجی کارن بیشن و نفید کرن او تاویت زندانا یعنی جی سلطان دن کس جوانا کیجی دوره سلطان ندما تنه سری خوا تمیه او تنه دما شوا دیرو که دگرک میناک جی سروی تشتیحانا یک جی ددما سلطان مراد یکم دا ایگو کری خو کشت جبو کری وینا الحنبری وینا نسکنی یا دیجی مینا کدیجه های بحثا محمد سیم کی او جی محمد سیم ایگو هم کارن بیشن 11 برای خوکشتن هیچ چیزکانی خدا جبوی چی جبو هر 11 لحبری اینا نسکرن تمی او تنه سر دستداریا دولت بی یا دیجی بیجه بیازید دویم جی چیکر بیجه دوید میدان شواد دم اوید اویجی چیکر ویناجی بابی خوکشت بجحره لی کوری دم ابوات ویجی او کشت بجحره یعنی بو چندک دناغ دولت عثمانی دا تمیجی جهبدود کشتن اف کشنا هاناجی اف رگز هاجی کی دانی بو محمد دویم جی الگوری به چند چی بیجی دبیجی جبو پارستنا یکیتیا امپراتوریه جماعت سلطان بریار اخوا شو اف چند هاجی دما کیدت که دما محمد دویم او جی چی بیجی دبیجی شو فرمانه که درابگیهین دبیجی جبو پارستنا یکیتیا امپراتوریه جماعت سلطان برای خوب کجا یعنی به هر کس وره کشتن تمی او کس سلطان تنه هم بیجن سر دستداریا دولتی هج امپراتوریه بمینه کس لهمبری وینا که نسکنه نه که الفیدر کیجی هم کارن بیجن او در بداوی دبی لی درزادی جی پی و گریدایا نه جی هم درواسی درزادی جی ببن هم بیجن سردان نگل همبری عثمانیان شو هم بیجن چما او سردان چه بون همبری دولت عثمانیان یعنی جا سردان کی پیرا بون یعنی صدمه چی بون انجام چی بون چا بداوی بون یعنی جا حریم گوته ده چی بون او سردان هانا کدری بون و کی بهتری خوشی پیدا بون دویجه الویدر که امکارن بیشن چه امکارن بیشن دولت عثمانی جی بیشتر گوده سرداریا خوا سر الحریم مشینه ویجه الویدر که گله کریباز بکار تینه سر جباکن حریمه هنه بیشتر بازه بکار تانی یعنی ام بیشن گل لهمبری کم کوجیا دهات لهمبری نفی کرنه دهات لهمبری گو تاوید زندانا خوشبری و گله تشنه دیجی لهمبری وانا دهاتن
گەلێک بێتری خۆشی لەسەر هەمبەری بەقا چەدەهاتن شوان بێژن کورد بوون یانژی وەکی دیژی جوهو بوون تورکمان بوون بلوچ بوون یانژی کوردên nesûnî dewleta Osmanî ji xwe em dikare bêjin di aliyê olê de em girêdayî bûn bi Îslamê ve lê ser mezhebê ê Sunnî niha li hemberî wî jî dewleta Sefewî heye ji xwe derdêwer demê behsa bikin dewleta Sefewî ewnakî jî ser ola Îslamê ye lê mezhebê Şîîtî yan jî Elewî ji xwe li gorî wêne jî em dikarin bêjin Osmanî dibêje ev hişmendî li ser sê pêlan pêk anîn yanî ser sê rêbaz kar anîn enû çawa li hemberî civakê bisekinin yek ji wanakê dibêje gelê nemusilman çi kesê got nemusilman be yanî em bêjin cihû be yan xiristiyanî be yan jî em bêjin Yezîdî be yan jî em bêjin Kurdên ji xwe em bêjin Kurdên musilman lê ne Sunnî yanî Şîî em bêjin dewleta Osmanî li hemberî wa sekinî rêbazê herî ne baş ware bikartanî yanî em bêjin rastî komkujiya ya jî qirkirinê dihatin ya di duwa jî gelên ne Türk yanî ji xwe dewleta Osmanî Türk bûn em bêjin çi kesê got ne Türk bana Kurd bana Arab bana Yezîdî bana yan jî em bêjin Türk ji xwe Aşûrî bana yan jî çi civakên din jî di rojhilata navîn de hebana ji xwe em bêjin dewleta Osmanî li hemberî wa sekinî ew jî rastî komkujiya yan jî em bêjin qirkirinê dihatin lê bi demê re piştî got împeratoriya xwe saz kirin û em bêjin ser pişta Kurda jî vê gorola Kurda jî divê dewletê de gelekî hebû piştî got dewleta xwe saz kirin împeratoriya xwe saz kirin em bêjin dewleta Osmanî li hemberî tevahiya Kurda sekinî yanî Yezîdî bana Sunnî be Şîî be çi bana xelas madem Kurda em bêjin dewleta Osmanî em bêjin li hemberî sekinî û gelek seferê xweşiyan li ser Kurdistanê em bêjin gelek rêbazê ne baş jî li ser civakên Kurdan meşandin niha jî sedemên Osmanîyan ê got em dikarin bêjin ji xwe re Kurdên Elewî ji xwe kirbûn armanc yan jî em bêjin kesên ser mezhebê Elewî li vê derkê ji xwe em bêjin musilmanên ê got ser mezhebên Elewî yan jî Kurdên em bêjin ne Sunnî ên Elewî her duka jî timî jî li hemberî Osmanîya disekinîn ji vê got Osmanî Sunnî bûn ewana em dikare bêjin Şîa bûn yan jî Elewî bûn yan duwa jî van Kurdan çê kirin têkiliyê xwe bi dewleta Sefewî re çê kirin ji vê got dewleta Sefewî Elewî ne yan jî Şîa ne li vê derkê Kurdên me Elewî jî têkiliyê xwe bare çê kirin û li gorî got têkiliyê ba Sefewî re çê kirin li hemberî kî disekinîn li hemberî Osmanî disekinîn ê li vê derkê timî jî dîtin li vê derkê jî dewleta Osmanî jî timî jî dîtin enû divê li hemberî van Kurdan û van ser hildana yan jî em bêjin va eşarên Kurdî ê got ser mezhebê Şîî ne divê li hemberî wana bisekinin ji ber vê yekê jî em dikarin bêjin li vê derkê xalek heye enû dewleta ji xwe em bêjin eşarên got Elewî bûn yan jî herêmên got tê de Elewî tê de gelek bûn pir bûn em dikarin bêjin timî jî Elewî tê de nebû yanî her tim jî dîtin wê ser hildanek ji xwe em bêjin dewleta Osmanî seferê li ser wa Şîînê tim jî ewnakê ji her dewa de dixistin û koçber dikirin li vê derkê em dikarin bêjin ji xwe ev serhildanê got dest pê kirin ya destpêk em dikarin bêjin serhildana Şêx Bedreddîn di sala 1412 berî Zayînê ji xwe piştî Zayînê bêje Şêx Bedreddîn di sala 1350 de ji dayîk bûye ewna jî ji xwe Kurdekê jiyan kiriye li Kelha ya İzmîrê sîstema got Şêx Bedreddîn jî bi kar danî wî jî çi kar danî wekaviya jînomêr wekaviya çi reng çê em bêjin çi civakên demê hebane yan jî çi ol yanî wekavî dixise hemû tiştî de ji ber vê yekê jî gelên herêmê hemû pêra alîkar bûn lê di nava wê de jî ji xwe Şêx Bedreddîn jî têra xwe xwendibû di aliyê zanistê de û di aliyê felsefê de dibêje ji ber helwestên dewleta Osmanî tevahî ê got hemberî van Kurdên Elewî yan jî Elewiya disekinîn wîne jî dest serhildana xwe kir û divê serhildanê de jî em dikarin bêjin gelên herêmê wa jî alîkariya kirin weka Rûm û Cihû û Belûc û Turkman li dijî Osmaniya serê hildan û nizîkî 8 sala jî berdewam kir li vê derkê jî em dikarin bêjin
البيت كالجوري إيريشي جوهاتن كرنجي للسيج هاندجي إيريشي أتكارن بيجن للشيخ شخب بصرة عثمانية دبرن والشيخ دس بيكر دبيجي للسلطان العثماني محمد يكم ارتش دشينه دريا بيازيد باشا دا جبو تشي عم بيجي جبو الحنبري الشيخ بدر الدين ومينا بداوي كي ليه الشيخ بدر الدين عم كارن بيجن باز دي وبرخد دي بلغاريا البلغاريا دمينه لمريدي وينا كيجي يدي راستي كمكوجيا وكشتنيتين وقركرنيتين لفيدر كيجي الشيخ بدر الدين بلغاريا دمينه يدي عم بيجن دماغو تيغرتن وینا که کاربن دولت عثمانی چیت کن وینا تازید کن والنابا حریم دا حریم دولت عثمانی دا هم کارن بیشن وینا که شخوا الفيدر که هم کارن بیشن شیخ بدر الدین شخوا بلغاریا دما گوته گرتن ایتی هم بیشن عثمانی وینا تینن وینا دگرن پشتی دگرن جی وینا تازید کن والنابا حریم عثمانیان دجی وینا دگرینن لی الجوري ويناجي عم تكارن بيجي إيدي تشيد بي تشيكا سيقول الحنبري شخوا إيقو عم تكارن بيجي بيشجريا الشيخ بدر ديجي دكنجي دولة عثماني عم تكارن بيجي تميجي لباطة واجد كرن وقال جواناجي دمرن عمولو تكارن بيجي شخوا سردان الشيخ بدر الدين بداويد بي شخوا هن سردان الدين جين هنا عم تكارن بحثا واجي بكن يك جواناكي سردان نور علي دو سال 1510 دا 1512 دا يعني نزدیکی دو سالا بردوام کریان دویجه لارزنجان و سیواسی و توقعات و دیرسمی پیش کتیان دویجه دو سالان جی بردوام کر پشت را سروک ویجه حتی کشتن شوها البدر که بکارن خاله کدیجی بیجن نهاب سردان گون بی بحثا بکن اغلبیه وانا کیجی بکارن بیجن چه کسی گون دست سردان کر تمیجی سروک وانا حتی کشتن آسیان دویجه سردان الشيخ قولون لسال 1517 دا اف سردان جی کی دست بکر سردان که قزباشیان بو بیجه لدورا بحر ایجه و بحر اسپی بو لپیش کت بیجه خوکا میرید شاه اسماعیل دیتن يعني واجه خب كيف قردان مكارن بيجن بالدولة الصفوية وخو قردان بشاه اسماعيل با شو اف سردان جي كود بلابو مكارن بيجن نزيكي الدرياية اسبي وحتى بحر ايجي يا ديجي ام كان بيجن سرهدانا جلاليان جي بصالة 1500 ونوزده دا شو اوج نزيكي دردورة يازقوتي وجروم وطاقوتي وسيواسي پیش كتيا بيجي بركس تبدي بون مينا غونديين بعرض بيجي شو سردان قالك الفيدر كي بيجن كسين الحريمه تبدي بون مينا كي كسيجو بعرض بون يجو عرضه وانا نبو كسيجو عرضه واجو جوانا هتوس تاندن يعني كسيجو باجي جران بيجن دولة عثماني داني بو سر ملين وانا يعني ضريبه مظن دينن يا ديجي ام كارن بيجن كسيجو دسترداريا و دستوا هذا كتبي يعني بيجن ميرك يعني اغاك بي يعني اميرك بي كسك بي رئيس عشيرك بي دسترداريا و دستوا هذا كت افحمو تبي بيجن سرهدانا جلاليه بون دبيجي اف هذا شخوا بشتي قلت تبي بون دبيجي اف هذا جاليري بيشنجي الشيخ جلال خاب صفويان و دا جريدان ولديج عثمانيان شركرن لدم غوريج جوار هلا عثمانيان و دست بكرن تواهي كسنگو تبلوي بون دست جي بردان و دسالا 1519 دا شيخ جلال حتى كشتن پشتی ویجی سردان نقول پشتی پیش دکتن ده هرم ده نوی سردان جلالی لوان دهاتن کرن يعني الفيديو كانت كارن بيجي شيء الفيديو كي قالك جباك يعني قالك عم بيجي قال لي هرمه تولي في سردان بون يا جلاليان وأف سردان جي فر خورد موج ببوشي الشيخ جلال تيكلي خب كيف قريدا عثمانية بالصفوية قريدا الحنبري عثمانية الفيدر كيجي لدمج عثماني عم بيجن السفر خوشياندن حملك شياندن قالك يخوردمو شكل سيجو عم بيجن تفي يبون الجميري دين الشيخ جلال جي جدف بردان جبر ذي كيجي مكارن بيجن يدي سردان أو داود بين بصالة 1519 دا والشيخ جلال جي شخوتي كشتن
پیش شیخ جلاج تی کشتن ام کارن بیشن گلک سرهدان دی دست فکرن لی اصل دان هناکی جی نچون سری و حموجی بناو جلالیان دهاتن ناسکرن نهاجی ام کارن بیشن سرهدان بابا زنون د سالا 526 دا در دوره یوسقات و تاقوت دست فکر و القیصر و مرش بلا بو لیر د 26 ایلون سال 1526 دا بابا زنون حتی کشتن و سردان اوی داوی بو یعنی ام کارن بیشن اصر دانجی و گلک حریم کردار بلا بو لیش برگو سرکو ینا حتی کشتن ام کارن بیشن سردان داوی بو سرهدان دیا قلندار چلبی سال 1527 دا شو اوجی لطاقوت یوسقات و السیواسی دست پیکر و القیصر و ملت و سمسوری بلا بو دبیجه د 22 پشبورا 1527 دا چلبی و هوا نوی هاتا کشتن و سردان تیک جو لی مری دیوانجی جار جاران سردان بردوام دکرن سرهدانا بیر سلطان عبدالله بردوامیا وانجی بو یعنی کارن بیشن اوجی او سردان شخوا حمود کاری بیشی نسا جهبون نسا حریم بون و او سردان جی شخوا دماغو بردوام کر ام کارن بیشن الفيدر كي سردان تيجي تشيش بالكوشنا بيش بالكوشنا تشلبي وحفال مينا يدم تعرف ايش سردان داوود بين وشوا الفيدر يجي شوا ام بيجن هنا سردان هنا قال كي برفرح نكرنا ام كارن وينا كيجي بردوام بكن شوا يك جوانا كي يا حفتان سرهدانا قريازيه صال 1600 حتى 1601 شوا افجي الكتب بلابو اللي روح عليه مرشي وسواسي دست پیکر و بلاب بو یا دیجی یا هشتا سردانا جان پولاد اوغلو شو هناك د سال 1650 حتى 1607 يعني دي سالا بردوام كريا دردورا سيواسي و ملت بلاب بو یا داویجی هم کارن بیجن سردانا قلندار اوغلو 1650 حتى 1608 يعني زيكي 3 سالا ويجي بردوام كريا للسيواسي و مرشی و یاسقوت بلا بو ام کارن بیشن اف سردان گو هاتن چیکرن شو بهتری خو سردان شیعی بون یعنی علوی زوجل همبری کیت سکنین همبری دولت عثمانی سنیت سکنین لبیدا کیجی اف سردان گو د سالن 16 و 17 دا چی بون ام کارن بیشن حموجی راستی کومکوجی هاتن قرکرنه هاتن یعنی دولت عثمانی جی تمیجی ام کارن بیشن همبری وات سکنی و یان اوناک ام کارن بیشن کوچبرد کرن یان جی نفی کرن یان جی کومکوجی مزون سرواتانی وکی دیجی ام کارن بیشن شخوا باجار و بوندی واجی ام کارن بیشن هاتن تاران کرن و گره گریوازن هوانا سروانات هاتن کارانین شخوا الویده که ام کارن بیشن پرسه نرخاندن من حتی درزاوره ام کارن چاره سر بکن حتی فدر کیجی ام کارن بیشن وانا مبداوی بو حتی درز کندن بمینن کیف و خوشی